पुनमक खुरोमजरी हौदी चथरिबा फिबा वर्ल्ड कप निसिंगनी कुंतरुकी सानखिबगी समलकपा पाउदम न्यूज़ लाइव की माइकैदगी मियामदा पाउदमजरी ब्राजील जापान बु पांजन अनि अमदा माइथिबा पीखरे इंजुरी टाइम दा चनखिबा स्टेट फैन की पांजन युम्बु कनाडा राउंड ऑफ 16 दा चंगबा ngamkhre साउथ अफ्रीका अमसुंग कनाडा ना सानखिबा मैच दा ngasi ahing pung 12 makhai tabagi haurga sathariba fiba world cup lising ani kuntur ki ahanba लो आउट फेस की मैच युम्बु कनाडा अमदी साउथ अफ्रीका की मरक्ता लंबा तौनबा हौकी साउथ अफ्रीका ना मरी अनि अहम अमा फॉर्मेट अदुगा युम्बु कनाडा ना मरी मरी अनि फॉर्मेट सानबा हौकीबा मैच अदुगी ओइना साउथ अफ्रीका की सानोरिसिंगना हौगलपदा बोन खरा हेना पाइदुना लाक्चना सानबा ngamki मैच असगी हौगलपदा साउथ अफ्रीका की बोन खरा हेना पाइदुना सानबा ngamlabsu कनाडा की सानोरिसिंगना पांजन चनबा याबा काउंटर अटैक मसिंग हेना सतदुना सानबा ngamki मदुना मरम ओरगा मैच असगी अहानबा हाफ की हाइड्रेशन ब्रेक ममांग पावदा कनाडा ना कॉर्नर किक अनि काउबी खुदोंग चाबा फंगलबसु साउथ अफ्रीका की ओइना अमत फंगबा ngamdana लेकी हाइड्रेशन ब्रेक ममांग पावदा लेबा अनिमकी ओइना पांजन चनबा याबा फजरबा शूट अममंगी खुदोंग चाबा फंगनकी हाइड्रेशन ब्रेक लोर मतुंगदा युम्बु कनाडा ना पांजन चनबा ngamnaba हानादि हेना अकनमा मौन सानबा हरकी साउथ अफ्रीका की सानोइसन राउंड ऑफ 16 योबा ngamnaba मखोई हैसिंगबा सिंगबा पुंगफाना उथोकनदुना अकनमा मौन सानरकी अहान हाफ लोरमदाइदा साउथ अफ्रीका की सथरकीबा काउंटर अटैक अमा युम्बु कनाडा की गोन किफन हिंसिंग ngakthokpa ngamkhibadagi साउथ अफ्रीका की पांजन चनबा याबा खुदोंग चाबा अदु माइ पाकीदे मदुना मरम ओरगा अहान हाफ लोय फावदा लेबा अनिना पांजन अमदा चनबा ngamdana लेकी अनि सुबह हाफ सानखिबा अदुदा साउथ अफ्रीका की सानोरिसिंग बोन खरे हेना पाइदुना मैच अदु सानबा हरकी अदुबु पांजन चनबा याबा एटेसिंग सथदुना सानबदि ngamkide युम्बु कनाडा ना बोन पाइबि सांग लेमनबसु पांजन चनबा याबा एटेसिंग मसिंग हेना सथदुना सानबा ngamki लाइबा अनि अकन ममोंग ना बातौन की अदुगी इंजुरी टाइम द कनाडा की स्टेट फैन ना पांजन अमा चनबा ngamki मैच अदुगी अपीबा अरोय मतम फाव साउथ अफ्रीका की माइकैदी पांजन चनबा ngamkidabana मरम ओरगा मैच अदु युम्बु कनाडा ना पांजन अमा सुनेदा माइ पाकलगा वर्ल्ड कप असigi राउंड ऑफ 16 दा ihan hana changba ngamba team oiki मैच असida कनाडा की सनोरे अनिना अनिदा रेफरी ने येलो कार्ड सिंग बुक तौकी कनाडा की माइकैदी मैच असida कॉर्नर किक मरी कावबगी खुदोंचाबा फंखिबगी मनुंगदा साउथ अफ्रीका ना कॉर्नर किक कावबगी खुदोंचाबा अमक फंगमंगमकी ब्राजील अमसुंग जापान सानगिबा मैच दा ngasi numitang pung 10 makhai tabadigi hauraga Houston stadium da hana FIFA champion oiba ngamkhra Brazil amasung Japan gi match sanaba hoki Brazil na mari ama ani ahum format adu Japan ahum mari ahum format sanakiba match adugi oina hawgalakpadigi Brazil na sanorisingna bon hena paiduna khara laksana sanaba ngamki match asida Brazil ne bon hena paiduna sanaba ngamnabsu Japan gi defensive line ning kibana maram oiraga Brazil na panjan sanba hona kibsing mai pakpa ngamkide bon paibagi sang dem nabsu Japan gi maikadi marta panjan sanba yaba counter attacking chata duna sanba ngamki match adugi kumapan suba minute Japan na counter attack masathar kibaga noina na team adugi sanaroi kaisu solona di box manakti yamna nemna kaukselaki ba bon ama Brazil gi kifana thingba ngamhugda badigi panjan onthoki Brazil gi maikadi panjan adu hantokpa ngamna ba yamna kanna honar basu ahan bahap loy fawda panjan sanba ngamkidabdi Japan na panjan ama sunoida mangjin tharga leke ani suba hap sanaki ba adu da Brazil gi sanorising na bon hena paiduna laksana sanaba ngamki match adugi yankai taruk suba minute Brazil gi Casemirona equalizer ori panjan adu sanduna panjan amamamta manana leke ani suba hap sanaki ba adu da Japan gi sanorising na bon paibi gi sang khan hantharki maduna maram orgas counter attacking sathabi khudong chaba phangmangam kide maduna maram orga panjan sanba yabagi changsu hantharki ani suba hap da Brazil gi sanorising na bon hena paiduna laksana sanar basu Japan gi goalkeeper na Suzuki amadi team adugi defender singa panjan sanba yaba khudong chaba phangan kide ani suba hap ki injury time da sanaki ba adugi maudaga ma taruk suba minute Brazil gi ji matilena kauksilaki ba bon adu Japan gi keeper Suzuki nga thok pa ngki dabana maram orega panjan onthoki magi panjan aduna match adu panjan Brazil na panjan ani ama da mai pak to round of 16 da qualify oi bangamba ani suba leba oi bangam khe ngasi sanaki ba match adu da Brazil na bon paibi sangsa da Upuri thoi oi kiba matam da Japan na bon paibi sangsa da kuthan ipang khatamak oi ki ngasigi oina FIFA World Cup nising ani kontroki sanaki bagi samlapa paudam matang asdal sinjari amu makha tarak pada manipurgi sanabi pau pijari Maipa fi Memorial Trophy Thongju Football Club amasung Sana Football Club Thawan Maipa khre Mangan Foundation na sindon Herok Ita Makong da Laiba City Club ki playground da team kutra gani thoina Kaulup Nifan thona khaidok ton sathari mari rak suba Maipa fi Memorial Trophy nising ani kontroki ngasi sanaki ba tongan match na Thongju Football Club amasung Sana Football Club Thawan Maipa khre sathari ba tournament asigi ngasi ahan pre quarter final match da Thongju FC amasung two brothers Herok namba tonaki team ani gi makta sanaki match adui oina hawgalakpati nakan ani makki sanorisingna sangchata bon paibi sang manan sanabangam ki
maduna maram oraga amana amabu laksana kanton tawduna sanaba hona kibising mai pakpangam nakide mes adui gun gamanga suba minute ta tongju FC gi imarana panjin ama san mangam kibaga loina ahan ba hap loy fawada tongju FC na panjin ama sonida mangjin tharga laiki ani suba hap sanaki ba aduda two brothers FC gi maikai digi makoi gi maikai da sansin kiba panjin adu hantokpa ngamna ba kan mangda sanaki adum oinamak hai singma manaki bina manam oraga mes gi apiba aroi matam fawada two brothers FC gi maikai digi sabana manam oraga mes adu tongju FC na panjin ama sonida mai paklaga ahan ba quarter final changba ngamba tim oiki ngasi ani suwa pre quarter final match ta sana FC Thawan amasung Namding FC gi markta namba tonaki tim ani gi markta sana ki match adui oina nakat ani maki sanori sina bon pai bi sang manan sana bangam ki maduna marum orga match ki apiba aroi matam pawda tim ani mangna panjin amata sana bangam dalaiki tungda referee na tim ani da penalty kauna kangan ki penalty kauna ki ba adu da sana FC gi makai di panjin manga san bangam ki aduga Namding FC gi oina panjin mari digi hen sanba ngamdabadagi match adu sana FC na panjin manga mari da mai pakna quarter final samangam ki matang asda ngasigi waina one cup lisingani kutro amadi manipurgi sanabagi paudam kusinjari MM News live channel bumiyang tabiri khwai puna mako amuga na kurum sari